Bilježi Imam Buhari u svom sahihu od Ebu Hurajre radijallahu anhu da je čuo Allahov poslanika alejhi salatu vesselam da je spomenuo jedan događaj koji se desio u vrijeme Davuda alejhi salam. Naime, priča Allahov poslanika alejhi salam da je u vrijeme Davuda da su bile dvije žene i svaka žena imala po jednog sina, muško dijete, malo. Jedne prilike kada su se djeca igrala, došao je vuk i pojeo djetašce od jedne od njih dvije. I onda su njih dvije počele da se prepiru oko onoga djeteta koje je preživjelo. Svaka je tvrdila da je preživio njen sin, da bi na kraju imala dijete. Starija je tvrdila da je dijete njeno, da je njen sin preživio, a mlađa bi govorila, ovo je moj sin. I šta se dešava? Odlaze njih dvije da se parniče, kaže Allahov poslanik kod Davuda alejhiselam, da im presudi. Pa je Davud alejhiselam presudio da sin, da to dijete koje je preživjelo pripada starijoj. Pa su otišle potom Sulejmanu, njegovom sinu, Sulejmanu alejhiselam, da im presudi. Pa je rekao Sulejman, "I'tuni bisikini ashuquhu bainahuma." Kaže, dajte mi nož pa da ga, kaže, raspolovim, da uzme nož da ga raspolovim to dijete, pola ovo je pola ono. Pa je ova mlada povikala, kaže, huve lil kubra. Pa je Sulejman rekao, ne, dijete, kaže, pripada ovoj, kaže, huve li sugra, kaže, ono pripada ovoj mlađoj. Ono pripada ovoj mlađoj, jer je skontao da mlađa iz straha za dijete više čak neće da kaže da je njeno, nego preferira da dijete ostane u životu, pa čak i nek pripadne ovoj starijoj, kako je bilo prvobitno i presuđeno. Pa je skontao Sulejman, pa je rekao, aha, kaže, ono pripada mlađoj. Pa kaže Ebu Hurajra, kaže, in sami'tu bisikini qattu illa yawma idh, ma kunna naqulu illa al-mudya. Kaže, nisam čuo za riječ sikin do tog dana. Mi smo, kaže, govorili za sikin, za nož. Kaže, nismo govorili za nož, osim, kaže, el mudje. Mudje je bio njihov naziv za nož. Njegovo pleme je koristilo taj naziv. Pa je ovo, između ostaloga, jedan od hadisa koje koriste neki islamski učenjaci, između ostaloga i poznati jezičari, da kažu da je sinonimija kao pojava u arapskom jeziku dosta skučana i ograničena samo na pojedine riječi, kao što je u ovom hadisu došlo da je sikin i mudje, da je jedno te isto. A šta je sinonimija? Sinonimija je pojava da imamo dvije riječi različitog glasovnog sastava ili više riječi, a jednoga istoga značenja. Sinonimija postoji, ajmo reći, u svim jezicima. Međutim, u arapskom je dosta izražena, tako da imamo na stotine izraza za jednu te istu stvar, međutim, među tim izrazima nije rijetkost da postoje razlike. I to je upravo ono što otežava učenje samog arapskog jezika, da znamo kad nam koji izraz treba. Znači, mi ako smo naučili da su 2, 3 ili 4 izraza sinonimna, da li imenice ili glagoli, to ne znači da možemo u svakoj situaciji da ih mijenjamo i da koristimo i primjenjujemo. I to je ono što otežava jednostavno učenje kako arapskog, tako i drugog jezika. Razlog zašto pričam o ovoj temi jeste ono što sam neki dan objašnjavao jednoj svojoj učenici. A to je da se požalila kako ne može skontati, ona je upotrijebila jedan glagol u kontekstu u kojem se ne može upotrijebiti. Recimo, htjela je da kaže da je zadešena, da je pogođena, ne znam, saobraćajem, gužvom i tako dalje, a koristila je glagol pogoditi, bukvalno pogoditi ili zadesiti, znači pogoditi, ne znam, nekoga nekim predmetom, metkom, ili pogoditi znači da nekoga zadesi bolest i slično. Ne, ona je ciljala da kaže da je pogođena, odnosno zadešena i iznenađena nekom situacijom. Pa moramo koristiti glagol za to, moramo znati kako Arapi pričaju i kako Arapi koriste određene riječi u koji kontekst ih stavljaju. Pa i zato greška koju čine mnogi početnici, pa možda ljudi koji nemaju toliko iskustva u prevođenju u arapskom jeziku,
da recimo uzmu jedan glagol koji na njihovom jeziku nešto znači i onda koriste taj glagol, ko što jedan na engleskom rekao, kaže go to another page of the street. Idi, kaže, na drugu stranicu, kaže, ulice na engleskom. Page jeste strana, ali stranica knjige, ali ne strana side, ulice i slično. Pa tako isto u arapskom. Moramo znati kada, koju riječ Arapi koriste za šta i koliko je ta riječ i njeno značenje ograničeno. Gdje smijemo koristiti, a gdje ne smijemo. Da ne bi napravili nešto što Arapi jednostavno ne koriste u svom jeziku. Pa evo ovdje navešćemo par primjera. Iste primjere sam naveo ja i ovoj svojoj učenici, navešću i vama. Recimo, prevodilac ili početnik na arapskom želi da kaže, recimo, trebamo riječ drvo. Međutim, to drvo koristi u različitim kontekstima. Pa recimo, hoćemo da kažemo ovo drvo, ciljamo recimo na stablo, da je lijepo. Vi ako prevedete, samo upišete recimo na Google Translate drvo, vjerovatno će vam Google dati onu prvu riječ sa listi, a to je šeđara. Šeđaratun je stablo. Drvo znači kao biljka koje je izraslo iz zemlje, ima svoje žile, ima svoju krošnju, znači to je šeđara na arapskom, stablo. Ali to ne znači za bilo koje drvo da možemo koristiti ovu riječ. Pa ako želimo reći, recimo, ovo drvo ili stablo je lijepo, kako ćemo to reći? Hajmo vi što učite arapski, kako ide, zapisat. Rećemo šta? Rećemo, hadihi šeđaratu džemile. Hadihi, evo zapisat ćemo to, hadihi šeđaratu, šta? Džemile, džemiletun. Akcenat je svakako na ovoj riječi šeđara. Znači, ovdje smo koristili ono što nam je Google rekao. Hadihi šeđaratu džemile. Ovo stablo ili drvo je lijepo. Međutim, kada ja hoću da kažem ovaj stol, bilo koji sto, evo, ovaj za mene, ovaj stol je napravljen od drveta. Hoću li ja reći ovaj sto je napravljen mine šeđara? Ne, neću. Ako bi to rekao, čudno bi bilo, rekli bi, a koje je drvo, gdje je drvo? Misli bi da ne ciljaš na neko stablo, pa i da je to drvo, da je to baš stablo isječeno, pa da je od njega napravljeno. Ne, mi se ovdje ciljamo na drvo kao građevinski materijal. Imamo drugi izraz za to. To je hašeb. Pa ćemo reći ovaj stol je napravljen od drveta kako? Nećemo više spominjati šeđara, nema više šeđara. Sad ćemo reći hadihi taviletu masnu'atun minal hašeb. Hajmo zapisati to. Hadihi taviletu masnu'atun minal hašeb. Hadihi الطاولة مصنوعة znači it's made of, napravljen je od masnu'a, od sana'a jasna'u, napraviti masnu'atun. Od čega? Minel hašeb. Hašeb kao građevinski materijal, znači drvo kao na engleskom što bi rekli wood. Minel hašeb. Minel hašebi. Hadihi taviletu masnu'atun minel hašebi. Znači, ovo sada imamo sasvim drugu riječ. Gore smo imali šeđara, a sada imamo šta? Hašeb. El hašeb nije kao šeđara. Dobro. Treća situacija. Hoćemo da kažemo da smo kupili ogrevno drvo, recimo za zimu i slično. Hoću reći hašeb? Neću ja praviti okvirove za prozore, pokrivat kuću. Hoću da ložim drvo. Kako se kaže drvo za loženje, ogrevno drvo? Imamo u suri Leheb, kaže وَمْرَأَتُهُ i njegova žena حَمَّالَةَ الْحَطَبِ nosačica, ona koja je hamalka, koja je nosila šta? El-hatab, koja je nosila hatab, ogrevno drvo koje se stavlja u vatru i praviš vatru sa njim. Pa ću reći šta? Neću reći ištarejtu šeđara ili ištarejtu hašeb, nego ištarejtu hatab ili ištarejtu hataben. Kupio sam, znači, ogrevno drvo. Pa ogrevno drvo ću reći kako? Ištarejtu, kupio sam.
išterajtu. Šta? El hatab. Išterajtu el hatabe. Kupio sam ogrjevno drvo. Pa evo vidimo, znači ne možemo koristiti Google Translate na taj način da samo upišemo drvo. I da prvu riječ da uzmemo i za sve kontekste da je primjenjujemo. I za ogrjevno drvo, i za drvo kao građevinski materijal, i za drvo kao stablo. Ne možemo, moramo jednostavno znati. Kako ćemo znati? Kroz čitanje, kroz druženje s Arapima, kroz život u arapskoj sredini, kroz studiozno i akademsko izučavanje arapskog jezika sa stručnom osobom. Koji će vam to šta? Objasniti. Pa reći, aha, šeđara, jedan kontekst. Hašeb, drugi kontekst. Hatab, treći kontekst. I tako vam je sa brojnim drugim izrazima, glagolima, imenicama i slično. Kao i sa određenim česticama ne možemo bukvalno prevoditi ni na arapski, ni na jedan drugi jezik. Uglavnom, nadam se da vam se ovaj video sviđa. Uglavnom, vjerovatno vama, ljubiteljima arapskog jezika, trebao bi da se dopadne, da vas podstakne na izučavanje svakako detaljnije i još dublje arapskog jezika i posebno da obratimo pažnju na to, na kontekst kako i kada koristi određeni izraz, a ne samo da se držimo puko njegovog značenja. Moramo riječi pamtiti u okviru nekoga teksta, a ne izvan teksta. Znači, izvan teksta, ako je izvan teksta, znači riječ se i zaboravlja i ne znamo njenu upotrebu. Najbolje je da se držimo nekoga teksta. Nekoga teksta, znači i onda znamo u kojem kontekstu se koristi određena riječ. Hvala vam svima na praćenju, podršci ovome YouTube kanalu. Ako želite svakako da učite sa mnom arapski online 1 na 1 putem WhatsAppa, obratite mi se. Za časove svakako, recimo sa ženskom mualimom, osnovama arapskog, težvida, Kur'ana i slično, obratite se mojoj supruzi putem e-maila u opisu ovoga videa. A do sljedećeg videa svima lijep pozdrav i assalamu alaikum.